Mấy ở lớn sẽ do chân nước miền này con tha ghét tới chấn rư còn mày chọnនេះគឺមានន័យថាពួកគាត់ធ្វើការងារឆោបបោកបាទឆោបបោកតាមរយៈការឆាតទៅលួមបាទជន់ជាគោលដៅរបស់គេតាមអ្វីយើងកសោបច្ច័យឃើញនៅអឺរ៉ុបបាទដើម្បីលួមហើយឲ្យដាក់នៅវិនិយោគហើយវិនិយោគនេះគឺជាវិនិយោគคล้ายៗទេមិនមែនវិនិយោគពិតប្រាកដទេបាទmấy ở lớn sẽ do chân nước miền này con tha ghét tới chấn rư còn mày Mà chia miền bàn chùm nô xây bị phal nâng chẳng bộ này vì miền dương từ tu qua thà vì dọc lôi nước máu liêng sầm át nâng không có thể cảm chia miền tam để dễ đầm bay bùng rít sẽ cầm phim này to từ tiệt
ហើយក៏លាងសម្អាតហើយមានទាំងលុយខ្មៅលុយសអញ្ចឹងអាត្រង់នេះដែលយើងមិនឲ្យវារួចទៅនឹងសំណាញ់ច្បាប់របស់កម្ពុជាទេត្រូវតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតយ៉ាងម៉ត់ចត់ស្វែងរកទ្រព្យដែលបានពីផលនៃបទល្មើសនេះហើយយកមករឹបអស់ជាសម្បត្តិរដ្ឋឬក៏ជួយដល់អ្នកដែលរងគ្រោះ They fake the uniforms, the identity cards, and they generate many fake faces by using AI. យើងឃើញថាវាខ្លាយហើយព្រោះថា មិនឥឡូវសរសេរអក្សរចិនហ្នឹងមានន័យថាគាត់ target ទៅចិនឬក៏មិន